Haga jingle kai ICC Champion Trophy happening ka Afghanistan Persia ke England. Haba pai shaga ke jingle kai ka Afghanistan kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelim ya ke England da prarons. Barhaga ke jingle kai urang tit ke Afghanistan u Ibrahim Sadran ulala ban kamai hadu shispa nyau rons. Barula tauru ya ka record batemai kumurang tit ubala ban kamai bun ron tam hakawai ke jingle kai Champion Trophy. Baleng baga ke namrem ke England kalau du bandrung shaga semi final kat baka Afghanistan kadon kam Pynjop Persia ke Australia haga jingle kai bakhadu jungka bagani orang shaga semi final. Haga jingle kai I League hapring ka SC Bengaluru Persia ke Shillong lajong haga ne jingle kai ka SC Bengaluru kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem ya ke Shillong lajong da Arlanon. Haga jingle kai Saudi Pro League hapring ka Al Khalij Persia ke Kenhun yale kai Benzema ka Al Ittihad. Hawa pai shaga ke jingle kai baro artli ki Kenhun kia khai da marshi gol hadu bukot ke jingle kai. Haga jingle kai Coppa Italia quarter final hapring ka Juventus Persia ke Empoli. Haga ne jingle kai baro artli ki Kenhun kia khai da marshi gol hadu bukot ke khandai per minute bar san minute ka additional time. Badai haga penalty shootout ka Empoli kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem ya ke Juventus da saula ar. Haga jingle kai French Cup quarter final hapring ka Stade Brochin Persia ke PSG. Haga ne jingle kai ke PSG kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem sok ya ke Stade Brochin hadu nyau lanot. Haga jingle kai Premier League hapring ke Manchester United Persia ke Ipswich Town. Haga ne jingle kai ke Manchester United kalau khor ke Pynjop da laila ar wala kai le kai tang shi peungon nadu ke minit ke basau peulai hadin bau dorgu ulayo priang ya karetkat. Haga jingle kai hapring ke Tottenham Persia ke Manchester City. Aba pai shaga ne jingle kai ke Manchester City kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem ya ke Tottenham da shigol lanot. Bariya ne shigol jong ke Manchester City layo ban tiap leng bau halan haga minit ke bakat ar. Haga jingle kai hapring ke Arsenal Persia ke Nottingham Forest. Haga ne jingle kai baro artli ki Kenhun kia khai klem la ban khijar nadu basdang ke jingle kai hadu bukot jong ke jingle kai. Haga wei par ke jingle kai Premier League hapring ke Liverpool Persia ke Newcastle. Haba pai shaga ke jingle kai ke Liverpool kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem ya ke Newcastle da ar lanot. Baleng baga ke Pynjop ke Liverpool kadang scam ban bad ya ke kerdan ke Baningkong. Bad ke Manchester City kalau Kyubyang shaga kerdan ke basau hakami ya ken point. Haga jingle kai Copa del Rey semi final first leg hapring ke Real Sociedad Persia ke Real Madrid. Haga ke jingle kai ke Real Madrid kalau khor ke Pynjop hadin bagalala ban pelem salit ya ke Real Sociedad da shigol lanot. Bariya ke shigol jong ke Real Madrid layo ban tiap leng bau Endrick haka minit ke bakat khandai.